ena futu sema mede ma no eyetiawa enkwada bebre na aba wo muni mi paacho ka kwada bebre ni na monma me paacho omuni muka enu nti na eya awofo ne so asade se mmekire nkwada kasa enti sa woni abofra etifie na wo kasa fi kire no a ono so kope enu nti na futu sema me wode ma wo ne se eyetiawa kire nkwada na kasa ya kasa kire pani na onyi a wonfiri ho so da said the Bible ne kan pepepe enti akwada ne kasa no enchi wo mu a akwada ne kasa no emudo me pa cho wo mu a otumi du akire pa akura wo mu ade wonsen baabi obekọ bia ne abo ne galawe asan so abanachi tu beka se me ba die nkobesie ebia na wan kire ne kasa enti ya ye nkire che nkwada no kasa ehote kasa enchini wo mu na emboa na ensiesie Mmofra ne so na oboda achen so enyi enya from afutu sam na yokofa show me de aba patupa etimi gidi so wafamu aba no awie enti mamintwa me hu tawu me ba obete Mmofra no enka ahinkai 93.3 FM Mmofra Mmere Jumedi Akuafra Koma Studios ena yetia midi Afia Ampfowaa me ba sisia everywhere Mmofra Mmere Jumedi Akuafra Ahinkai 93.3 FM so wesie de bia after church eho ena Mmofra yama won kwan na aduma chede nyamede adua wo madi sanso ene na Mmofra Mmere so ema ye ma enchechire se de be ya obeti abrabo asabo abrabo pa na wonyina be ye mpanimpa se Mmofra Mmere wesie de bia ewo Ahinkai 93.3 FM so eye after church ene Mmofra Mmere obatampe edrenimye Mmofra Mmere Mmofra mubrenye Mmofra Mmere ebaso live ewo Ahinkai 93.3 FM so kwasiade yi ene kwasiade bia abata uma yenhia Mmofra uma yenhia na duma chede ebebom ene de mobaya ye mpanimpa de yie no yemfa ho chechire mremo eye Mmofra Mmere eye Ahinkai 93.3 FM kwasiade yi ene kwasiade bia after church Madam Mahal. Madam Pacho, good morning. Morning. Na ahaye. Pacho mba isenka mba betro me bandi. O betro bandi yo. Pacho. Fani temra report bre. Pacho ne tema report. Me banati. Oso ayere. Wati. Ne temra report ni yedi be hu se obo ne homoden anaso ombo ne hoboden. Ti ewu temra report ne pa dia ye ngine wo school mu hanu sei. Oya adio. Ewom yenim na wan fa ne tema report ama ye besida so oya ade anaso we yare ne kwa mission so ti sie ya. Aye kwa pa wa ngine nti ye hia ne tema report. Tema report na ti sie ye de adwuma. Wahu. Temra report ni ye hia. Nti we de waka yate. Nti we de ya nyamo cha fa ne bra na be trend no trust ni ye ne head kwa kodi nkomo. Pacho. No ja class an. Class 6. Class 6. Eno oni tema report. When jina class 5 kra na nya class 6. Ena ne temra report nso wan fa. Me baketwa na fa no wati. Maame unthrow we di anfa kwa mu kra. Unthrow we di anfa. Debi. Ye ka so kwa hwehwe ne temra report mretu ba beka che o baketwa na tetim. Do waka yate ye ne ye head kwa kodi nkomo ne ahwe de obeka. Bye. Ntie pa na nka intro se no betwa. Nya agro. Da me kwa wa me kwa chire me kwa. You dey yanko na yanko chire made. Drama group. Drama group. Good afternoon, class. Good. Yeah.
And ye babe suya English language. Mo kala mintie. English language. Mo sa ka bio. English language. Aha. Last week in po yesuya dey. Aha, maka. Aha. Felicity. What is the matter? Felicity. What is the matter? Drama group. Yeah, what is it? Felicity. Okay, you Felicity. What is it now? What are they? Hey, and the baby see what school one say. Who him? Aha. Do this. Also, what is the matter? What is it now? Madam Pachomini. Also, ni. Mummy and Mumbo. Aha. Naki. Yes, madam. Me bachelor English language in homework a good board in this. Into a year we are. Yam watch and now they are blame why. You, madam. Drama group. Yeah, what is it? Drama group. Yeah, what is it? Judas. Aha. Good morning, class. Good morning, madam. Good afternoon, class. Good Hey, shut up. Aha. Judas. And then me who saw would not quite now you're there. Madam, I'm in a smile. Mamma, better smile. What born out better feel was you? Nobody catch him so, mamma, a smile. And Madam was not got to kerosene. Kawanu too. And the mamma said me beswia the enemy by some baby lemu, maybe Pumakasa. Aha. Naki, one away books in office or blame. Madam Pacho, but Mimi by there or before front of class professor. So what's in Catron? Like you cook burn. Madam, you. Aha, or the abba. We won't put where. Felicity. On point day. Aquati. Class professor, our bong. Aquati. Madam Pacho, me trying. Blah, say budget. Count blah 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 blah. Blah. Blah, say blah me bow. Blah. Judas, usunya 3/10. What swallow ya wo number chile sem mami asuma sem koto crazy. Onso baje. Bohoje. Newcomer. Yeah. Just a be na we wani mobo e dia betena class ya no say. Onu sunya 5/10. Madam, 5/10 for the smile. Oh, 5/10 kwa mebo. Aji. Wa. Onso ba ho. Mabu me wie me ko. Say bi obeba ebe ka chem say, mo sol mo ka chere say me mram se den. Mo mbo ho. Ene ma ma say mesua de me ba say me ba bebum. Me ko. Yo. Drama group. Yeah, what is it? Hey, Madam Esther, good afternoon. Oh, good afternoon, headmistress. Hey, now students, no way. Omunya who say about the English pet, you know, me, Johnny. And I come and negate one. And your mobile. Catch on saying, come me baby can semachum. And so many anti continue. My class prefect intro through the mammy. Yo, mamma natural so. Like the umba melewum.
Yo, Naki chro dine. Madam yo Martin. Any Madam Esther me ko. Yo. Drama group. Yeah, what is that? Obeje di se Madam abu me ama me tu na hu. Hwe me tu na papa no. Ndo ma ye bo ho saa. E ma de sansa na ye kofie. Hwe me tu na papa me chi na papa. Me dem me be school mu a cheba me hu say Madam wa bo sa girl ni da. Hey. Get e fe na kin Madam don ba wai. Madam si de bia be ba class bia na ne bu afu. Obuya ya ndi omuni di obondi o hwe. Obuya ya omboni di mpo. Ya working mpo no timpo no correct no. Madam si de bia ba class bia posi ni bibia ye. No dia be gu yes no ahwe ya etwitwa no. O ahwe ya. Na kimo na etiti ni de o. Ndo ya ne doba o. Tu dem yele won ho wai. Yele won ho Wa kamati. Why new come idea? You long and so I'm a kaya home. But there is why you come into our good woman no. So there would a chat, but Buama to the Gugun why? Yo, de wa kamati. Ne ye ko. Yo. Drama group. Yeah, what is that? Drama group. Yeah, what is that? Drama group. Yeah, what is that? Good afternoon, class. Good afternoon, sir. Now what to say? Yeah, who you now on swear? Miss no here. And ye baba share mass. Na mass no addition. Pa je say nka bom te say odi bibi e ka bibi hu. Na Felicity. O ade 5 na ade 5 kan we be ya hin. Count 5. 1, 2, 3, 4, 5. Na sa 5 sa count. 6, 7, 8, 9, 10. Aha. Into ade 5 na ade 5 kan we be 10. Mbo mo nsema no. Aha. Send your yellow no. Naki. Also wa ade 10. Na ade 10 kan we be ya hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Asa fa 10 sa count. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aha, mumba monsema no. Ndi sana addition e weke. Ndi midi mass homework nko egu board neso. Why? Nanti na wonder school. Semba chuma meka semi ko January fu. Okasi ko January fu mbi men ko ka chen sell ube school what? Yes. Ka chen sell ube school. Say school time there enko but say yambe school there ne ko. What? Yes sir. Timidi ma so my good board neso. Bye bye. Bye. Next week why? Yes. Drama group. Yeah, what is that? Drama group. Yeah, what is that? Sempa cho good afternoon. Afternoon now what say? Pacha. Now be da. Pacha ma be fa book ko cardboard ni. Okay, ko. Now ufri. Pacha mi fi abo. Sa. Pacha. Ohu afa pa o kala na so da so. Me dance. Ane uni mi fi o. Pacha na bi. E kire ya bla be consumer mwa. Pacha na me na fu. Oh da bi onko abla. Che. Ane baba yo. Bye. Drama group. Yeah, what is that? Eh na kinene maami ene de mobile wesrami ana. Madam Pacha. Na nyoma bebrebe ni na me dia. Mande am ye de bro me ba ne so pewasem papa school mu holi o se o hwe ni yan kasa nti o pewasem. O ba ne de me a me fa ne se me a me ba fi se o ye me good nti o se me se me ye ndey. Me ye no good. Okay, ya da wase. Wa kan hire me kra. Si school mu ye ne fine. O kire na de ma ne ti ase. Ah. Ni book mu so fine.
Na no ma me ka mu dem no. Madam ai. Hey. Ana wan kan chiro ye iskafu. Iskafu na niema kakra na ye de bro se onso de be hwe ho. Nyankopon so mmoa na de bia mo fa bi mbela sa. Na aba no su de bia me sume ye no good sa. Yo ye da ase. Eni ye be hwe kwan na yakọ. Ti mando beba na mediade abre na ma ne de abre. E wo skin. Yo. Eni ye ko. Bye bye. Drama group. Hey, she ubenje di senjwa madam boya ya. Rama ye buko to jo she mechi ni meto she de aye na papa no. Me kura me sa mechi ni na papa. Adamo jakra. Monso machi ka kempo na musi me nso a metu ni na papa why. She de me na kokom kra ye. Na e kwa papa. Madam nso bo abadodo. Na kidio mi hu posa wa boni poda o. Ayo. Mi hu posa wa boni da. De bia no de abegu ya so no boye. Aha me si o mu ni bibi. De basi. Madam mfia no de abobu ya ni na ayi. Apa ayi ebubu no. Mon kwata mon bla ne fan shagali. Ti gali ni turo na ne nsa ho. Wonso ya swag padi anko family sie ni anya. Wo de mon kwa mo Ya ka yo de sana. Ansampo no bi abeto ya. Ka mo ko fambla. Drama group. Drama group. Drama group. Ni mama ye. Maye. Ade. Manya madam no na babu ye English madam no. Mama say Jesus, madam be no. English madam no na abu ye chama ina. Onu na bo. Mai. Ochina me kwakwatu nu wo honum. Ochina mambu wambu mi amem na mebo no. Wo de kan wanu tum yankom fa duro nsresra so ma. Mayo. Drama group. Drama group. Drama group. Ago. Amen. Patrorem. Pacha emio. Patra ha de boko. Pacha mi po na mi kwa fo po na mi se asenu po ma me campo a. Headmistress pacha. Mi kwa fo mu ntina maba na. Mi se asenu maba kadia na enye. Pacha kwa we se unim no. Patra obesku a. Pacha asem no ne hu bia na aseden. Na me de asembe. A de asembe to me so. Pacha yesi u teacher ni bi wa ha. I a friend say. Me ba se friend say. Sir Clement. Sir Clement. Sir Clement. Pesa mi busa se Sir Clement din e wa Bible man na me obisa me de mesi de hu. There you had me say Pacha so na uko school a wa wi ntimi busa se Clement dino e wa Bible man me de me said animu. De o Bible. Mi wo fia na me ba ne ba me wo se Sir Clement so ya ode. Oto ne mona. Jase wa rape no. Enti asa me se mba be catch na man kan kire wa enye. Enti na headmistress pa chama ba ho se mba be catch re. Me ma bodam kra na me dia ba no. Enti uba na se o teacher ni no ya sa no. Onu enti na me na ma wie. Enti na me ba no. O de ma me friend mbra. Sir Clement. Madam. Abai wa we unim no. So ba school a. Ede na ade aye no. Me nya hwe. O so ya o de an. No ga them gonzo ma na ntomi munana. Me. Ne yo bi fufro. Unim sa same way. A police for tiambet mi kra mo adam 15 years. Oh madam Pacha dey akọ police station. And there they akọ pa. Mo dey akọ police station. Dey akọ. Kamu fa nkọ kra nka mi amekọ report. Enti madam ye twend dey obeka no de madam. Ye ba waka sem papa change madam Pacha dey ye ko na. Ti mo de maybe ya fa. Abeti yenka. Pacha you.
Clement into Swampa, Saint Wunu, Akoya crazy. Nti madam won ka bi mame. Na min ka bi ma, me na mesuma se koye no sa. Me. De minti min ka bi ma. Ne madam me dem sere wa o de ka bi mame wai. Minti min ka bi ma. I'll go. Amen. Nana dia na eba mi sui. Head and poucho afternoon. Afternoon. Poucho yo, shame banechi. You see a friend Madam be Madam Esther. Madam Esther. They are English teacher no. Oh no, and wabu me banechi, me banechi bia. Hey! Emoja na ada wasano. Madam Esther. Madam Esther. Headmistress. Pacho minye. Abofra yo na abonu. Head ani. Oya odi. Head. Omu nsuya de oma bonse poto. Oma bonti ana ese obunu sa. Metro letter come education office for say omu yiwedi. Na kwa school mu ase. Omo de wo ba no ai weni mobomobo. Oni Clement. De moba my money mobo say ya na motie. Na wo enya header nka ade am de be ye no nka enya ofe enya nyame na nka bo wasum hodu mi kokonte by this time enya nyame na nka show so tro head gina nti no maye kom na me show o ka se wa bo me ba na enya header nka aka se nka me show say ya Ndi sisi enu ka ba be me dey kan ba be bubi rade o de wa ka se wi akọ una be pam me ona abapa enya unti anka meba Inti Madam Esther wetimi ayo obi ba chi senti nka ya wo ba nka ba pene so am obi aye ne sa Madam omunsua de edwuma na mo na mo yilolo kwan omunsua de nti o so ya omusa Metro letter na kopa no mai wedding tentem Madam Pacho minye bi education office for no be wedding tentem kra Pacho minye bi head o de welcome matimidas Drama group. Drama group. Good morning, madam. Good morning. Madam Patronette saying. Oh, me ho ya pa. Madam, na den ayo say. Me say too. Hey, madam, na det na on say ahu kese say. Me ni I say you made the class every school. Oh, why then we are then? Enkola ni nsia de. No ma jimi na se ma hwe ma. Who headmistress ne ma me abeka kire wa be hwehwe mu yie no. Wa pa ma me se me free school dem ntimi. Ah, ne oye no nso de eye. Oh, aden. Eye, me ba no na wa ni dwobrizi osi hwei. Ebisi di krontimi nkensi. Obafia ni book mu fefefe. Enso ade a wa twu no se we titini na wetwa no. Aden. Onkrofo ye Samson koye bia we feli poto te say word ba kokra ni hotimi ansan ade na waye mesa Na so de nyoma be ye me dem fi say me ye good o me ye fine sa so na misuma ye oba good nti waye me ba ye good ukraine oh good out there me ni madam we di me wan kasa me chala de ono na ensi ya de cha de a chiri ni no so be fi onka Mana minim se me ka cha be madam na bu mi so madam o mo obo na mo ho bia ba me pese me ho be ah jama o ta hwe nkofro wa me bo mpa ine ne onsa na ye fa ne sa wai mimi ni mi se wo be wo sa de nyoma na sa beta ya de o chire waye me be se esi we sisi amenam krapa amafo betene to monsa o me so se hwe ma me na o wesiken so ni be nim hwe onini no ba na me san so ne ma engu me ho emre ah madam oh aka se we ade ko ai ko o san pam me ko o pam madam ye ko o de me ko wai na ne ma no san be kan bi mama ma ade hwe mpu ya sa pam me free school mo wa ba mimi ni sa wo sa de nyoma sa beta me so o de me ko o ba ya fo be ni ma de ade ma suma Drama group. Mmofra Mmere dwumadi ekoso ahenkan 93.3 FM so.
kwesi de bia after church eho ena Mmofra yema won kwan na aduma chede nya mede adua wo madi sanso ene na Mmofra Mmere so ema yema enchechire se de beye a obeti abrabo asabo abrabo pa na wanyina beye mpanimpa se Mmofra Mmere kwesi de ne kwesi de bia ewo ahenkan 93.3 FM so eye after church ane Mmofra Mmere obatampe edrenimie Mmofra Mmere Mmofra mo brenie Mmofra Mmere ebaso live ewo ahenkan 93.3 FM so kwesi de ene kwesi de bia abata uma yenhia Mmofra umani yenhia na aduma chede ebebon ene de mo baya yempanimpa di yie no yemfa ho chechire mremo eye Mmofra Mmere eye ahenkan 93.3 FM kwesi de ene kwesi de bia after church. Ebusian for mama kwa babiemo. Edeba henkan 93.3 FM so Mmofra Mmere Jumedie. Ubetimi achra wadwen 0594 841044. Anandi yachi wamba fonten tan kasia ne so. Ahenkan 93.3 FM. Na adiana Mmofra de ba ye chira wadwen ewo ho. We too late to regret what you doing to this ene enkwada bebre efa ohaw ebimu ewo suku ahodro mu haw bebre no na enkwada na mu wo suku mu ene kura no kwa otwe ababo abofra aban ene wasam empe bebre ne ya na nya ensam ni nyina na yo se yetwe abade bo nkura no wo suku mu ebu ono na ya abotre wo hwa drama ya enkwada ye ya teacher master teacher no tum so no wabutre bi ode kira de ka English madam na be kira mass yakobebu nkwala yakun omo eto de bia na akirafo hia abotre na omo de akira nkwada na de won say wo hweple ni mu a English teacher ni ba class na nkwada ni nyina ni ho sa nkwada be brada ne kubole san wo mo akirafo suban ai wo be sa na wenso eye nokre pefe trodo enkwada be brada ne kubolo esa na akirafo suban
ebu won ma ye won kwofo bi da tag on say mass teacher de jayo ni wo hu mass teacher jajajajaj obabu sisi anti mass nkwada bebre mpe mass Ghana has nkwada bebre no na mpe mass won mu mpe mass because won mu susu say akyerɛkyerɛfo no hu dodo ai ye na ko school ni bi pen na wo mass teacher enfiam bi ode beba no wan kasa mass ni du anye wakono mass ni mu eden ye de ahye trim sa mass na eden a mentality ni sa mass eden na kyerɛkyerɛ ni no no so be kyerɛ mass ni so amuna nanim say kaso eti no wa eden sua wontimi no wasua enti kwada bebreda ne kobolo kwada bebredu subject bi a wa monko no mutete akwankwa ni ase woko SS awodro mu edu subject bi ankwada no makohye bush won se SS awodro bebre no bush ta o schools ni da bebre no awo bush bebre wo hwe ka ne sen o dance ko say ya ekire na ye bush nko a new abrema for senior high school nas ekire no ayamfuye nko a suku bebre no ye sisi kro no ejakra eti bush wo ho enti ohwe na se math teacher no be ha dwen English teacher ni be ha dwen social studies teacher ni be ha dwen can I say school subject wempo can I say geography teacher be ha dwen government teacher be ha dwen RMU teacher be ha dwen anu akwa ne be bia tena madam maame nso nim say ne ba no wo school ma wo sua de enso etane teacher ni su ban bi nteno akora na akwa ba bia tena teacher na ba no onto ne bo ase no wa kira de no buga what is a matter what is a matter ege obi ka say ni cheche di kra sa wa bon kra chen kra ro and cheche for no sa na bebre suban esitie enti no enkwada bebre school omumpe school asem kratie ana awofo ni bi wo honso a adeche mehwe drama yi mu a adeche ekoso maame ni nim se one ba no ewo teacher ni class wo kire na ade enti o maame kwa na doye kakra sa na teacher ni nso afa ne world cup ti wo ba akra no sense ne maame ya no fine ti no o mana ni nkwa kwada no ho no wo se no a oti kura wo mo no akra ni nsuade a won kan sa ne maame cha na de sa na churchefo ni bi suban tete eya san so affecting kwada no enkwada ho asam ne ka affecting kwada no enti chira wadwen 0594841044 0594841044 enyoma hodre kwaso suku a hodro ma churchefo ni bi suban bone a etimi affecting kwada no academics ene ye hu play no enti chira wadwen 0594841044 achirachefo ni bi wa mu favorite ende no kre saade no so enya kra o chache ni no antemagi no ena teacher ni favorite na eba ne se nkwada nso ho se di nyankopon bo nkwada no nkwada wo mu nkase o na so to da bia psychologically no ha wo mu sense munya na mote class na teacher ni ba class a nipa ba akopɛ no wasoma no wakwaba onyaduane a no ode ama nipa ba akɔ okɔ school a ofri aka ne se wo kɔfie a ɔsiaso mesibaje bag kɔfie asa wo do nipa ba akɔ eba ne se nkwada na tete wo no wo te se nkwada na mo ka se ade na mteacher ni nipa ba akɔ pasam sa nkwada no nti na chachefo no bi susu ban etimi ese nkwada no wo ma de sua asɛm a ya hu play wo ye owofo na oba ya bo wo ba certain ye bo akwada ya ka obeye de afa obetimi afre 0201944485 ya njeso ni nie Mmofra ne yanda achi o na waje so sentimo ma yenso omumu ye hello Mmofra ne yanda achi o hello Mmofra ne yanda achi me pacho di ni baby akasa free pacho di Jennifer me ka se free oda Jennifer ko school ba ya na unya school ni because school Asante Mandela school oh okay and de be na wasua fa play mu me say ta ma me fo na mo fale a
Omudin Diani poor teachers for no moon jai. After so teachers for now come one. And I mumbe say, so mammy, mumbe chichime jai. Ni no moon jai. So moon show no moon trad, and I said no more Nina and yet. As I thought, open back wasam, on back wasam. To your moon jai. Why are dear? What's the moon night? Once about kumpu refi ba kubi so. As will be quite sensible man on what cotton and one. Yea, yes, I affecting Quadani be brave. Should I want 0201 944 If you can give a chance to see how this world is gonna be after you gone, the world is getting to one now. All the signs are so clear. The world is getting to one now. Oh, slowly but surely. Now you're going to realize you're destroyed. Mmofra Mmere and Dachio. Number chodini baby akase free. Udini zai. Yeah, church of when we na free yana. Me church of when we ana. Go back to me at 0201 944 Won so yesuku ni na wutie program na se. O shana se nyoma bi kwaso sukum na wani nje ho etete waka na yentie. Esan se nkwada bebre no maame ne ye na sade ese wo ye bia. Teacher ni no pe en wo se nyoma. Ebu anso a maame fo ne suban omo se nyoma. Ye obi a wo hwe play ni mu obi a chafa wo mbi. Hello, Mmofra Mmere ndachi o. Me pa chodini baby akasa free. Yo, me pa cheti o. Me program na me ma course ni na bibo bi o me woman eye ni se nkwala ni pe bi a o ma so yede nti se asese ni fa ba na o de tena enya de buru so na mum nka de be tena no se o be tena ne kwan so pepepe se o je kwala ba ko na wa ma ni anko no na o sei na ni o ma ni ko no so e buru so ena ma sa me fa se awofo ni so ni ye de ni bre ni ka me ka le se o mo ti o mo ne kwan so ne be ya enkwala no o mbe hu be bia ye so mo di fi se madam ide ya ye o enkwala bu o anka o ma ofo entrim ti o mo but obi o won che ti ni hu akwala nse de o ye nenye o ti me ti no ba ye ne bi ni ho jama si san kwala ne se ya ne se wo ga kwala to be 40 years 30 years no trim plan fi ba e san se penilo o ni ntiminka isa za kwala ne mo ni chamo so jama bibli so se o sa kwan so isa ga o ko ni an ko mo makwan e obi won je obi ti atna kwala na vi akwala ne e bi o ye wa won te no o me ye wa ma me nanim e be ju be no na akwala no wa se o wachi je be sero awo vonu ma yen omo ke komo na omo won te ni ntimin tan kwala ndi mo ene be ya kwala omo nyina be ya maye yo yansu ya da se papa pa Mr. Billy check my na yanyomo no esi 0554 820910 so betimi afre na afei watwetwe ya ni watwetwe nkomo and ya ususu se saa nyoma nyoma ekoso wo school no ya nke be ye wahu saa eburo bebrebe no ewom se wo se wotia akwada ze Bible no kura kan se akwada sabi jimie bata akwada akura na koma ho antia so aba na yedi ye na emomu ya na broso dia ehu pa enanu ada teacher ni bi hu ka adwam ni hu ka adwam wonkran nungwa suku bi wo nungwa JHS2 nkwada o omo be ye gang be 15 en wo mu timu app se teacher ni so ma anya homework o ma ntimi anya homework enti wo bo nkwada na boy ma bro ne traso
just to nkwada wakwobo omo enom so for me gang team enom ko te wura bi na teacher ni twam no ene wo mu sibam ne papa nani nyina ya se koto moja nani nyina ye ko picture da manim say nani mu nyina dufu na plaster tare so ente to da bia ekwada na wo se yetia wo but yentia wo ne kwan so ensa nkwada ni bi so arrogant pa ekwada ni bi wo no mfa boga nya soan ti wo ya wo sa wo hwe play ni wa ba ku bi so se wo nkofa enfia nkwohye galem na ntu etu na ne nsa etu madam no nso nsa tu pepepe nti no ya na nkwara na ye ne wo modeli wo school mo ebi mso hu ebi ya arrogant efiro chese ansa wade wo kwa wade be ma na suru suban ana suru oban ne suban nso mo ye nu na mo se mo kwa akohia no e wo se mo ye nioma yie na sa suban we no etimi ya pepepe ti nkwada no eso se ne titi wo bia ne fie ofiri mo ba enti wo teacher ni na wanyini si akwada no na e wo se hunu kwan abefa so a obetiane na sa wo tia no na tra so a almost was about 0201-944-485 and a bro one some near camp and none what the sukubi teacher niases was say aquadana than a jacket a comma na downful teacher Nina Tiano say one shot at the Palmer school tino one quadrometry one home san and kind of box and one quadrometry and quashata dear for fro and what aquadaba kujini jacket the man. Oyi jacket na ma no teacher ni bro akra na ma na chi nyina da moja na chi kokokokoko na ya bone na chi ada moja na wotia na papa na sa wotia na bone. Hello Mmofra ni anda chi o me ni nko me ba chodi ni baby akase free e fe me kwasinya ntechi yo papa yetie o yetie o yo and school no and the person no I'm saying something up and maybe we school 1969. You go school no, master be near friend Master Mmofra. What you put in ya? I will for be in the over school hall. I can be here. 19 years young woman. I require 100% distinction you know the woman. A teacher for no 1 year. Teacher ni bi fa aba yoba ko wono na no no aduane ma no ben hu so ka kira abara so obe no ye ko nsu ma no ye bibia ye ko fom mankan bon kontom ni ye de brewo ko ya enhira kura wo nenne enkura no ko skula obi tomatade ma ne ba e ba ne se wa ko twaso ento ko skulu no kedi wo ye no ho man wo bi wo mi kuro mu ha asene ha won ko skulu to de bia na mgire ba bi na mhwe won a aye den won ye tichani a osuro nyame a wone no beda enti awofo no mo ye siesie ma ni yi na ticha fo no so nyen kasa nkyere won wo ye tichani na ko fa skulu ni a wo nyamane ba o ABC St Francis na me PTA member ho St Francis ABC until mesre won ope aware a atigafo enye na wokro the school ni de ko fan dia edo how ebeba na bro no so no sinse aban dia ba ti ye mun kwara until ye besre won enye bro me brebe ene de etietian kwara o utipitimi de wani ekura kasa ubetwa do ama no no akodo ene de yika ho ombe a press wasem e bi sunya ngoma yi ba na wo de bro sana ankura nkura ba grasu ma no yem hyi won enti won tumi sunya de enti be sren ne atikafo no se won to mbo ase ma ankura no na awofo no so yen thinking man yi enti adinti asase ani de kika ho no ayesa petrolija wa ya ade o ha beba yo ankura no afutu amde mo ano yo yanso ya da se papa waka sem papa hello Mmofra ni anda achi o hello me ba chodi ni baby akasa free ye from kwame ntiamo area odifo toma yo yetie wo eke odifo toma na akasa free odan kwanta yo yetie o emi say
say program way no come up many jim. To send your papa you know ekasa wie no na sem no kan come up bon en kwala no edru be dia in fact almost kan na me ka say na say me tie program bi wo PCFM ye se ka wakra ye se teacher ni bi abu akola bi na ye ka say bin Ministry of Education officer bi or ya na ye teacher ni na di enya sam ketwa and you're fine. I can say, I call a teacher me go school, me real school 1987. 87. Sata one go school, Grana, teacher phone to me, boys me, ever foul, near what to tell you near to a chima. Sata, when the school one walk at a teacher in his idea, why Bonnie and I said, teacher me, did the president a crown before president, over president, you know, teacher me to. Me, if I'm a president, as a me, on my penny, on can make church for catch police war. I say, before I will be a president, and teacher better chacola 1, 2, 3, ABCD. On the Sacolano, obeying in the papa. So I say, teacher for any mobile. On my room, and what I family. So, if you say, no, bar, Max Kumo. Nti me wusu asamu oja wa wo ba kama e wom se wo se etia kwada bible no kra ka se wo se etia kwada but ebia wo ba no ni homework wo di ba fie no ma me no na se papa no kra an hyeda ma mani an kwa kwada no kwada so odin ebi kra kan ye wanya homework no wo class na ne teacher busa ne se wo homework no e we he wanye teacher ni no wo kwan so otama banko ntima ade bua kwada no prepra no me pajo teacher bien no dia kotima ebe bono punishment na na say dia ko so e wa santimante mote ye akura ni de ne jacket wote me say pa first okay FM NMT na na say ya abudege ba ni ade mu program me je ho pa but ade ni say teacher no ho kwa say so bono because I no me papa tell me teacher ni and I'm a missing teacher in na best school and one homework do what no yes all by what did go through and what said the homework how do you understand about homework it is one book rani prano wo obeka se o eye normal o prana oh okay oh yeah ono so na dwenkyere no but wo ka se won bo akra no wonkunu no woni bibi emra no so ma no ho kwan saa ntino wo dia bia wo be feel so okay ye omo ne kura nkunu ba aban ne teacher ne kuro ne bedi ena nkwada nso mimi hunu se akwada so be ye den enya ba ne bebre wo akra bokwa wo bo ne mo no na so ye den mo hello Hi. How are you? I'm fine. Udini baby akasa free. Akasa free wenchi na udini the same. Comfort aleka. Comfort to kosugu we. Because school Malalata complex. Okay, na ena debe no wasua free mu. Na sia de se madam Mutrema dia. Nenya be yepini. No. For my children, just do it. So why can't you do it for your children too? Hello, Mmofra ni enda achio. Me ba chodi ni baby akasa free. But me feel the prayer me kasa free fiwa. Mami afia ye tie wo. Anya me nsi awon nkwara ni nyina wo program mo ye ni. Anya nsi ampa. Na de chance teacher for no. Some ebi nya abotre. The teacher ni ba mba ba no for government school. O su ha, mo school ni. Teacher ni bi me ba no to tankuro mu kopi mu say. Omo so for paye mra. The guy the prayer coy, or the prayer in sa. I'm was arguing the sicker once the other to the undesired the car. I can't go through the for the coin. I didn't said in answer.
o si kwaya na wo di ba ne so man ka so bi ba kan ho and ba ne ka se ma me sa de so discover man aba edi be 4 days na me sa Friday the ba na nyes kana nko no so ka o di ka o class ba ku mo se le ko akola ni to bo ba ni din ka se me ba ni nti o ko class wona o ko so afa plan na ma na office ka nsu bia me ka ho o ba bo ne ta apenya pa ko bo me ba no me ko su mu da nti da me de bu fo ko su wo ti da fo ni master na ka kwa fa me to e ta fo ni bo o mo ye ni ye bia e na nya fine so ko bu private school so a o mo ko la de bre nti ko ni ma de sin sabi government school na mu ti ta fo ni ka ka sia no mpo no wo nti e se ta fo na ka se bi hie mo hwe ni ye o wa di abotire mu kwa e kwa so yen ka se mo kwara no e se mo bo sabi akwara kwa wa mo na o hu de ye ani de nya ne mo se mo bu na sabi o mo de ajen to na mo de tire ma de na mo ja no ba bo bebre no aba bebre na man kwara nsu ade e ti sa ba wo ofie wo bo ba bebre ko ba na fe be wi ase no nsuro bi go so nsa de no ya o ba bo no nse no be ye no wa de wa bo no nse mo ma e ti sa fo kan ka government schools no o mo nya botre o mo na mo ji pe akase ye o mo nsa kwara na de ase nse private school na mo ti ja fo na ka te ni sa no o mo no kwati mi cha de ase government school no da na mi sira mo on shira won so oh we so de ne ko yan fancy ya say mi gidi say ene play no ato asum a kirekirefo de wo ben kwada no so no ebi abon omo nsuya hwehwehwehwehwehwe ebi nsuya hwe munsuya de na bibia enya fine usuya de agechani no ope wo abu akunkura no onya bibia nyina so no wabo wahu ena agechefo no so munya botre mimi susu se akwada be hu ade anya ba rudi be gira ne so abo ni tuto da bi to da bi ya abotre ne de kire nkwada unni abotre ntimi nkira de se wunni abotre pa se nkwada totofi we ya omo wo ha ya na radio no so kra me de omba ya wonti ana dede mimie mic ni ntia ga bete Clement nkwa aka sakura ya demu na tu ba buo maku ma na so ba ya omde ntia de nya abotre won nkwada ho nkwada ye nipa bi a wa mo nte course wa mo nte hwe enti no sa woni wa mo ya de wo kire wa mo ade no wamfa anada amfa akrokura ade na wo kire no kura ewura ha na afa happy enti achechefo no mo amowo totofi wa twotwofo nim no ya munya nkwada no abotre kakra ewom se enti aso aba na yedi gimie nanso to da bi anya pupo da bi ai enti ana adisua yede ba ye no teacher ni ya wakwabu akwada wase wode jacket akwe kura ya asembe wose jacket keke wode akoma na danfo enti wabu na Jesus fonso a kire ne se tumi wo Ghana ha enti no ubabu obi ba na wakwetena fie play mu tim se papa mami obu English teacher ya obu akwada nya ne yi na die ti no ya ye nya botre wo bibie mu ade kire mu o anese fonso omoso de beba obi jare gidi na nurse ni atwe phone ya selfie chese Ghana obi a wasem enkwada no so ese wamom ebeyi ni nyina pie enti na drama group wo fie ha yi enu ntia ha ene ade na adwumade no esie enti ma menko me ma no na 1 2 obi amoni din no nchia no ena Sunday onchia ne maame ene obi a chia ne maame o papa nka ho maame nko a next week na chia papa ana mba chia maame ne papa nyina bo Madam Debbie yacha papa nkwa madam ene abere sade obi anchia ne maame ne papa enti starting from Clement kasani yanko me dire Clement adomako me chia me maame Florence ene me papa Clement danso okay yes mama titi nkunwa ni mu get Judith Mensa me chia me maame blessing edu ne papa Kenneth Mensa me dindi blessing buadu me chia me maame Paulinado me papa Kwaku Hus okay me dindi na ki Harriet me chia me maame Nikiama me papa Ivan Sapon yes dindi Felicity Osia danso me chia me maame Grace Chumwa na papa Alex danso okay me dindi Esto Osia manfu me chia me maame Faustino Usu na papa Akosiamo okay me dindi kwa Christabel me chia me maame Rebecca Asamoah ene me papa Thomas Boy na wonka AK edawanim wonka AK edawanim ni ya hu ni pakro me dindi Franciscana Mensa
Mekyia me maame Letitia ene me papa da mensa. Okay, yes, o papa da mensa. O papa yes, o mam wo akire solo. Midin Benedicta Ogun. Mekyia me maame Faustina Esiedu. Ene me papa Ativo Maule dia ye dini me maame ye ekua bonse. Sa o maame na ekua bonse wo ho. Okay. Madam aka Esther any solo. Esther ketwa we he. Madam Mo so le ka ho. How be kasa ni enko. Yanko, udi ni say. Midin de Esther. Obi anya di na me kasa. Midin de Esther Ado. Mekyia me maame Gladys Sodru. Ena me bra Prince Ampos. No. Yo, Mate, why? And ya ha any other Mmofra Mmere Jumedie no ABC. Etibu na womra na yama mo baba ye. Emonto mo bwansa Clement. Clement. Enti me mamu na baba yo. Mmofra Jumedie no besie. Na me kwe na me ka cho se ya ya nkyere nkwada na kasa me pa cho. Onwu se kuapemfo me pa cho da omudin so. Esan se akwada o me pa cho, pani o me pa cho ntino. Uka adibu ase kuapemfo. Ya yanso ya igbefo. Ya yanso ya mpepefo. Ya achemfo. Ya santefo. Mama sa di ni bi meda ye so why? Enti ebeda ye so ana ye awofo no so na be kire ye sa de no. Enti ya nkyere nkwada no me pa cho ka. Ya nkyere o madibuo. Ni enyiya ni aye from akura wo mu ade won sen ba bia. Me da se na so woje brada wotie Mmofra Mmere Jumedie no. Me di ade Afia Ampfowaa. Kwame Asante ade yakọ aba fonten tan kese no eso. Achira fo ma agemo de sukuu fo agemo de ofu agemo de obi agemo de ye ko. Eni na me nso me mamu nyina baba yo no agemu so ofie se. Bye.